manga kalau sekolah jadi siapa tuh sekolah kama nyuma yao maze nisiraga nanjye sugodamu afisida aja kwa muganga bamubwira ko atamwana afite kandi no kujya ku kigo basanga nawe hanyuma turaza nawe babwira nasengera nagana Jafeti bansengera umunsi umwe Jafeti yari kwarigishaga atubwira ati hariho ituru uja gutanga ukingira ubuzima bw'umwana ndavuga ati jewe umwana wanjye yabuze mu nda mugabo ko ndinga muri ambero ashikamo kibazire ntaza kuvuga imana yarakibonye kandi yagiye neza mu nyuma ndamubwira umudamu turasubira kwa muganga kuko cyamusenga amaze kubona ko hari ibintu bimaze guhinduka mbona aragenda n'uwo munsi yamubwira ati wanda kuruza kwitura ngaruka kwitura tubaza ibyo tubaza nta kintu ndavuga ati kwe ingorane tama ndaguma ngaha namaze gusenga ku gatatu ku wa kane ku wa gatandatu ndetse no kwa Mungu haza tama ndabibamukoye ndavuga ati nta kuntu tuzobamukoye hanyuma samedi iheze niho twari ko tubatanga ngayisimba ndamwumva ndabona telefone anyandikiye message ambwira ko agomba rero akana bumva mu nda sinzi uko turagenda rero amayoga yatorega ndavuga rero atamafaranga mfise mukana amaze gukora amayo yidimiye ntabwo ndamara kubona nagende uko birabwira muri yari imana yaribona cyane ntabwo turayigumana afata yatimire shikamuganga wenda sotekanga mu mwanya muto ntashingiye pate muri iyo kinini n'uruvye ndisa mbira ko mwana mufise Amen. Jewe ejo naraje byakatana n'ukete wanjye babaye cyangwa muze ni ukuvuga aho bavuga ngo bagize isabune je naragije isabune barasengera ndetse mu yari karabye ni ukuvuga aho murera kuvuga muri make sinadandaza ibaze gushaka umuti miliyoni 3 zine ugasanga hari ibintu byarushiye ku munsi ariko Imana yarafashije ngeze mu kuzenya narukuye ko yanyasize mutonya wanje yamubwira ati none urabyagenze gutara ati mu ibintu bye ndabona bitugagenda buke maze kwicara ubwo nyene atari minota 15 heze naciye mbona mu minota neka nk'itanu yonyene yatanguye kwakira amarira ateye ubwoba shimira Imana nasize nayikaba nayikabiramo ndavuga ati Imana isabune je bambwiye reka nayikarabe nakimvira neza kwawe Urayikara. yego ukuvuga yuko kuwa mbere niyo watangiye umujyana ndandaje no ibintu 10 kuwa kabiri nadandaje nega kama ngatoroze nyine aha nabana ndazimujyana mu kufunga bigenze uko musanga iyo misi yose byari bimeze nk'uko mugabo hagendiye mugati ndadangaje mugabo ejo n'ukurira afite Imana abishubanyu kuri muri no munsi Wadaraja ngahe? ejo nadangaje kuri 70 ntabwo nadangaza ibihumbi 3 ku munsi mu buryo hano bwati gicaye no bwati gicaye nimabya ati hano tora miliyoni zine kuri Imana ni habishubanyu nawe bigukorere. Amen. Matategana kengwa nungamane kanono tukapira ariko yashirire neza kwa kane na kashina Yesu na Atashobora. Amen. Nanjye kwa kane gacengwa abali abantu b'ijyambere sinabura amazi kandi kwambara byose n'aho y'amazi nayo yigeze naho kushengera imisi yose ntaramana nk'ibisubire naho y'amazi ariko ibyo yarabaye mu gitondo n'atabara none yagiye mu gitondo Wayayonye. Tusubire n'ayandi.